Musesia wa Mutongo TV na wikwatyo nonde na kutinda nesa nienda kukevya na ndiutho cha nthini wa kilungu gitu cha usili muthenyani wa umuthi na nina wikwatyo ni withitwe wende na kutetheka kumana na ilungu na mauneni ala twithitwe na monthi wa ilungu ila iminite na kubita nienda kuthocha tuenda ni mweyu nthini wa kilungu cha umuthi nyanitwa Faith Mackenzie wa Mutunga twatiani nthini wa Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na ndi tumatumane wa kukwisila nambani tutumane mukubili 395 twina wakili Benjamin Chalo wa studio na nienda umukethia umuthocha atukethia atuendea na unene na wito. Asante muno Faith. Kwa masieta nitawa Benjamin Chalo nyeni wakili wa High Court of Kenya na nithukuma ofisini wetawa Chalo Moya and Company Advocates ninye managing partner bau obisi witu ula munene wa Masako. Asante. Umuthi twithwa twinena ni cia yilwa maundu ma bond. Andu nimetha mundu ukewa ondasi ya bond, ukewa mundu acia ucuno nengiwe bond, ucune wikie bond, etiwe bond. Twambe isiba disini mitata. Grant ya bail bond yida yili ata. Ni asante. Niwe netwenda tiinena ni yulwa ngewesu ya bondi na bail na kindu chambe I think lana ili tokwelesia ni yulwa kila twita the legal framework kana andu manenga we bond niki kindu chambe kilana ili tokwelesia bond na bail ni sindu inenga nawe in criminal makwani ala twita ama criminal ala withi ya mundu muno ano akwatwa ni polisi na ikwani yende nwelite kuikwa nthini kwou katiba kaitu nikaele ni kanenganite opportunity ya ila twita the presumption of innocent nondo koti Kenya ninyo yalawitwe kuamua mundu usu makosa kana ndena makosa kwou kindu chambe mundu wonthe mwisililwa ni I think nigo niwe ama imweta mwisililwa the accused or the suspect. Katiba kaitu article 50 ni yeletie ba ukindu kitawa fair hearing kwou mundu wonthe accused person endo ana right isu ya kupresumiwa ni innocent until court yasi ni guilty kana ni wikite makosa su ukwewa wikite wacio kaba witina article 49 1H of the constitution nayo ni yeletie nesa kana kila mundu wonthe mwisililwa accused person nundu na nambo twiwa niwe witwa guilty na right ya kureleasewa na bond ikwani yake yende kila kingi wasisio wati kwesu 149.2 ni yaitikana mundu wonthe okwenda ne kwani yende ne kwani yeu maybe onethiwe na makosa kiloto na kumwa ni faini kana kwa wami itabika thanthatu koti yaitie mundu usu no aumwe na bond ikwani wailite kumwa na bond ikwani yake yende kitumi kinene kila andu methia ni manengo mwana wa kumwa na bond nundu wa nwithia ikwani no yemine epindo ya sakusila tayekwe na corona ni woni thina la wivo ona kutwa andu asunthini ni thina kitumi kingi ni withia na ku prison ni congested na nundu twasi article 50 mundu we presume ni innocent ngina yani assume ikosa yenda ika ngina koti yethukisie mokosi na yetewe kila kindu nikenda yimanekane makosa kana ndena makosa mundu usu ena right ya kupresume innocent na inengwa bondi kana bail ngine kwani yake yethukiswe na yituwa that is the legal framework. Ni makwani meva kana ni meao yiva ila yalawite mundu akanewa bond. Asante. Kila twambia muno ndia kwa katiba kaitu niko kambie kila kingi wathi meao ni ya Kenya pemu ya wita wa the civil procedure code criminal procedure code criminal procedure code niyo yenda na motalatale ni mondo makwani asuma sila wa kotini na ni nengete koti na pia askali yakani meto askali kana lo kwenda munene wa askali kituoni kiu ona maende na investigation mundu kumya wesu ni munengete mwa wachao wakunenga mundu su bond pemu ya ongi witawa the Children Act nundu ciana yailite kwitwa wakolokoloni kana
ona itwa be kula itwa kwa marimandi ma children children act ne empowered court na la responsible kana kauko umwe na board usuni mwe wele walawite kunenga ne bond ni mwe wa polisi wa NTSN National Police Service Act National Police Service Act ni nengete the IO kana ola in charge wa police station kana ola in charge we kwani mayeka investigation mundu no umwe na bondi nikenda maika mwete kotini nundu katiba kaiti mayaili to mwekalia ba more than 24 hours mayeka investigation sio mambo munenga bond lakini ange mamba akumutwa kotini maketi for more time mwaonge ulando na kwasi nunenga nite right yesu lakini uka restrict muno ni terrorism act nundu amundu ma terrorism mwa ni very strict white yonenda katiba nikanenga nite lusa kunenga ne bond mondo sunundu makosa lo kukono na moni very strict na beondu mailie usuni no obete panini okasia mondo sunda ile tole ate wabakethe wabeke tumi kiseo kuhusu naongea mong meao ni mingi na kito kutaji wakati wa ila inenga neti authority isu ni kule kwa bail kana bond ni chao. What is released bail or bond? Basically it is no term very simple no kwasi no wale kwa eta wa unconditional release tie ni wale kwa byo ai ndwina makosa yuthi ye ndwenda ne ndwina makosa bi na kindu chuni twailete kwelesia andu ingi nundu ni wona mundu niwe niwekie kosa na mu andu aithi polisi ailekwa kana aithi kotini na muyona alekwa andu mayesi iliata mundu no lekilwe ndaye makosa aje ni unconditional release yani ni wale kwa lakini no kwebinda lakini wale kwa na some conditions don't unconditional yani ni wale kwewe yue kala musi as long as ni wanesia conditions ilo nengiwe na as long as uko ka kotini kwani ende na kila wewe okeka ni wale kwa lakini bado koti ndinamwa wina makosa kana ndwina makosa kumu kaende yao kusila muthena wa kwani ukoka kotini kana muthena ko iko report polisi ukaenda wewe sioke kotini wewe sioke polisi ni waile tothi ngina koti yeso kwa mulia nicho wewe amundu sainginde wa aendie kwitike kwani mundu etha alekilwe nani wathi kwitike kwani ni chao gangiro kugulyu kwitike kwani kila kinda kilie ekwani yisilwa be processes mbingi na nongwiso kwelesia processes isu sie kwani tikila muthena mwenda kotini mwenda mwendete kusila malangi nwithi ya mwendete kotini maybe be report inetetwe kuma polisi na nimu kwenda report isu yetwe nikende kwani yende maybe court court nundu ne kwatene muno munengetwo matuku mekwasa tasi tayitokite tayu undu ithi andu maende mukethia maybe nundu tondu corona na umilile makwani tetwa abasa ukethia maybe kwani ya kwika asilo tamiye tatu yokite kwou ni wailete kuka kotini kwetika koti ise kana uyo kundu kende watolokile kana mutheno report ye kwetwe ni polisi kana andu asuangi withiwe wivo ni wailete ndo abo report yesu yetwe no withie saingi court maybe ni asisi maybe be kindu ikwe ndotwa like ye ndotwa kana ni wailete onengwa bond kana ndwetwe pe evidence mutanenda yumwa court ni ekwendoma na kila kikwendea kuungu kukwita kwitika ita wa mention courtini no kuka amuthe no sumu isila maybe mwe no kindu kinini mo kweka aya bail ni chao bail bail kila ndo no mielesia kwa kube ni the understanding kana mwiwa no la wewe na we na koti we koti na muskatwa kana kenda we police station we suspect na skali mwegwa no suka na mwegwa na kana ni wale kwa no koka kotini ti sawa sawa the understanding between inyweke umwegwa na chandikithwa na wanengwa kila wailete wanengwa mitala talela wailete kuyanisi kiu nicho kitawa bail aya na kwa kulekwa ungua bail ni Yesu
It is no chon the same thing. Kila kibo be maundu ala wimba ala we awani wailite kuyanisia. No katalilwa maundu asu. Na kila kindo avo. Dindo ni lazima be reason sila inenga nawe na maundu ala we awaweke na kila we awaweke nikenda koti ethime siendo isu sionekane kana nisiailite kana yailite. Ndikuelesio baube kindu kingi na ilite kuelesia wangulia what is bail na kuyani ni there that understanding kana kila mwegwana kila mwegwana but they let it a thin line between bail and the bond tisa sawa nayo with there you ndiye sio nitono sielesia nesa but it is one and the same thing nayo with their bond ne youth conditions isu ndo anengwa kila mwegwa na kila kindu gikandikithwa nesa na ukethia ni wae makuyanisia pethiata kindu akilu kwa utofauti ya bond na bail basically si kibathukanio kinene it is almost one and the same thing no kuya mundu nondo you it's only in legal terms balotona kuielesia nesa bond ni undertaking yani ninetikila kiunewa na inguyanisia na ninesi nae makuyanisia pe undu na ilite kwekwa that undertaking na ye bail ni the agreement owegwano kila mwegwa na ye bond ni the undertaking ninetikila kenda security ninetikila na kiuchonde na kila kindu aya chwa bundi okulia ni wewe amundu wa hasiai etiwe title deed etiwe pay slip isu sieta gwa indi nela kwekwata ne kwatia ndiye se kaune kuelesia hata nikenda ni waelewanes ni withie ni twaelewanesa lakini kindu chambe ndikuelesia kiuni na ile to kuelesia types ya bond atambe sende types ya bail types ya bail kana bond pela yetawa personal bond tisa sawa personal bond ni lawe mwene withie anota wewe yungamia yani ukathibe msindu utona itwe kibandi chaku na be mathangwa lonenga we ukaususia na waususia ukesaithia koti yani muno suinda balabete kindu complicated muno kana kwani yo involve sindu itebina ukethia ni wanenga suita wa personal bond peilenge yeta uni bond with security na sune yo ungolia bond with security nibo withia oile kwa nibendeka sindu fulani itiwe kotini tasio guarantee kana wathi ukoka kotini tisa sawa na kila meka nundu wewe yuwevo ni masiasie kindu kitawa pebe kindu kitawa surety kana mbo kuelesia kiu kitawa surety ni masiasie makasi yukenda ninye muskate nyene nyoka ti security na alekwa ndi alekwa ngewa niete mundu ungi ulokumbungamia kana na alekwa no akatabia koti wala ni akanze yasia na mundu usu ayete chao kindu chake kiwe ta dhamana kotini kwa usurety ni mundu usu no wewe surety ni mundu umwe kana na ndwele tuwe ni mundu ungi kana ni na ndwele na ndo asu ni momeawa yu mundu usu ni wewe ya maybe aete title deed yake aete pay slip yake aete logbook yake yiwe kotini tayo security withie nae makumila makamukulia balani na mae mombona kenda ni title deed yakwa na ni title deed yakwa ya surety ya yetwe title esu no yoso ni court ne itewa withie court yani it's some form of punitive measure withie ni mukwigwa ndwe mauka court nondo wese no kosea mundu na mundu ekakumukosea pe mali yake ya dhamana yetwe courtini kuni cho wegwa andu nimetwe siendo isu na siendo isu sietwe courtini pe omitala ila yatewa ikasiwa kana genuine kana nzeo kana nisiawo na kingi ki maana sieta wila original kenda title the original title deed
kenda ni logbook the original ka logbook ikathi verification na cia etikilwa si wa kotine nienda twambe kwatia wiki nda tukekoselela wende na utwele cia yulua mibembesu ya bond na ndi musesi hatu ambako Saudi umo wambe thini wa kilungu kito cha usili ndo kadhiba asante sokethete twende na unenania wito.